Mala jukot lara ya mala mati lo de tes ko shiban ka ya wala igiro aynu kot la kon kalat or dong saba skula dan nan tiyan dian ki Thursday mana jala da wala talo aynu di du kot bala talo ay ko shima yok ni di jawa ka shele jaga ya wala saba skulan you should to go to down la kon ka enjoy. Saba school is very important ko kon chungi na lo kot part very important. Ana goro brano eriko bina shirken na martin antama balada ko ni che ko na ke shara yen bote yen ke shirku ko ni biya ko na ke won bo lo dun ge wanda den jela kon ye ko to tie je ko bo kon guide tie bo kon both re ngajadan karaj kot ken kono nya bo kon shul kot ko ja bo kon yishi kurso kon channel kan pin wadin da talla ko goido ke wudu ko shangoido ko peluduka ko la duka nei yin kon zalo kon par kaje yin kon chine shak chine mek wadin ko yom nei shela ro da mo ban kanga mukan gwara shula wadin ngene kon ideal lengar wani kuti wadin shi kot nisha wadin chine shuli ko bine gwa ila ta la mit ku chine mek shi ligo kwida wajaznger wadi rwani ku shi lare mit ko bine tek ngone bine mit roran mitege ke shi mit la ba week jan chakar wani ku bine ke sham ne sham gurunwa shang dar ko tiam shemala ne mit wadin teji ko wani ku to godin pon kareda bijida battalion ka loida bata kapden ko shon point da dial bu ko ko bu kar wani ku kan ko gor ne tin wadin dai libedo ko bendu mi jetia ko godin cham wi bandu ne jagre shon ni ko wadin tan kar ne to wanti wolen to godin chumka mishiro lot be kamrare ri wanti tin kam loro bonya boda yedi dial shidu kat wi ngoro amen talanyu di ju kot lo de ted kon taban ko ta dung ja sho da kon tana wala da kon kala sanan diodien lesson daro shi kutungo ta kon kala sanan diodien cha gore memorial of grace atung nuara cha gore tiem ni poda bang che do min tiem ka duor ko la tiem ni cha ka madala plural cha wa tiem ni poda bang memorials of grace so memory bazan kan ka Joshua wandien ya kan ka bas 23 roje ka ngoge gad Israel mo kan Jordan ko Jordan ji kono nga jo sha mo shira go ngo Red Sea go ju ko the court gad Israel ci ka jalten so ba gad mana kon tin shiraj kin ti chiban bagalata lodge roje ke Thursday chang di dien che title che la ro beyond the Jordan alo qui Jordan shiro qui kier Jordan kie after Jordan kie beyond Jordan nguloro kela wana me o Psalm 66 verse 6 jarwache where he turned the sea into dry land che babdin mi di che kod che la mun mi jal natin they went through the river on foot che ga jare yer ke chokyen there we will rejoice in him ka gwamo chi loda cha tet re kwap so me shi to ga Israel me jel kan
ni kona chu kon muri kale chakalat muri kale tingwan to go jani ka kan plekin tele de ka Egypt me me che beno shi gat shi kai shi liu me che gat ka shi ko agrar me che ko agrar ju ban to me chu karet si shi ga pan dual ba chu ko te muri kale cha bu nyole ne bo se yer she lep ti ka jal tin ku chukin en cha wa yer che kot cha mun mu kot ka shi ga jal tin ku chukin ajen de se me chi ga ban ba ka Jordan chu ko ti yer che kot chi ga jal tin alo bu ko wokuch ga de sur jelkan wakan ka promise land an ko la chona kanan me chu ko da latke bu ko woten ante ma sha ko ku shat shawa kan te shi tuwo te tuwo ka ga de sur me jelka shawa te ga rewu shi tuwo shawa meniam shi ga jere shuja rai slavery ka alo shanga ka shaka damni shu ko ka kamrar tin te ka jaga free shi ga yeri kan ngo shi ga wo shawa shu ko ka lwel rai shiang jeng ni me shanga ke aga disruel me shi ga wo shu ko ka lwel shawa rewde shu ko mo ka wo ko me te kan ka Egypt tel ka wo ke landless tel ka land chawo chukut kulon chukut kumo ke land instead of kan landless chikete ke national hood alo chikete ke waj bukan cholo waidien ke nation hood chikete waj so chukut ka kamra are shenga mijiyak ka chiga mo ka waj antame chako shahada jan kwal wo beyond the Jordan alwa ka kui Jordan ko kotla kele lede they ye understand na ka take a meaning deeper meaning take a meaning mi do dien bo mu long mi de jegreide o sha o beyond the Jordan ko sometimes don't go anu kui ni Jordan o ko te miracle da o she miracle di la te Jordan che lep o she red sea she lep she gad je kan ngra lo na te but ko bo don't take a symbol mi do dien mu ku mini jetin alo take a gwang to wande they understand gede so wane me any sur me jelken me red ken babdir me red ken Jordan shi ko na ngajo shi ko te jala ka ken chakulu wadi ka tek Jesus ka mati be kon ka mati ka be kon ka mat alo me cha tek Jesus cha ku shat Jesus me ngure ku a shi ngudo gane ngi ko ne go me sha wo banak sharabar ka Egypt awada ka Egypt shongunel akiti red sea chawo ka Jordan bo ko yendo be jel ka ga desruel chawo ko ti ya telet kut ka ko testament ke symbol en duarte ga mi ko min alo shiro go ne bijinat kul wa kai obdor kulim o jene ne ko dana kel kala da kel kama lo da kel ka jala goro bu kon ngane bu kon ko connect chema la linne wa ba dot ba ko connect ko bi kul understand so Jesus ponde shawo ka Egypt mani me shawo lunar banda den ngi kono Jesus me to go lade ngi to go ni John me la na preach bana lak na woni lak na ka Jordan me ni ben pone Jesus be ta la ka Jordan te gwa che gortin dai Bible wona ne kan ga des ron me bo karar ni me jel ken kam yir kam pi shawa bon kunu ka laga nake la kunu ke ala wo shaka laga symbol dum laga mana ka Jordan bo shaka lak ko cher mi chaka bor pingi piu
Jesus ngi kono sha la ka Jordan sha me sha la ka Jordan mu chu tuoga sha wo ay doar ke nin ti jen ngwan ngi kono ga Israel ti ke tere doar ke rundi jen ngwan yen nga jote connection e ngu ka jen ngwan ngu kana jen di wude ba ngwana ajena bu kon understand the connection te ten kod goro bu kon understand ma woma so che tay doar ka jenda ngwan ngi koda ka Jesus me che lagni tugde yene ka ane me akan la ke kan wo re ngad kan la de kan to kan public wo kan to kan te dia te la kan ka to alo kan shingana dore ala gat mite shang ki wud mite shang mite dore kan ni wo jelle ya gor ka jamode jene me sha la me sha good luck shu la de shu tok me sha la de me shu tok and then ajene kwelto me sha good luck sha mere do ara shaytan man jeng ni ko be won korun ke ninti jen ngwan shere korun ti jen ngwan te jiga Israel ke jaldo shala banyo wone ne en kanane wo ga Israel tin tawo shede ke ken promise land ci ko the promise ko kon ko and Jesus me shaban ma shaban ko bo kon ba set free chere me ga Israel ta ka set free bo kon set free ka bo kon ken ke grace de ka bo kon onok bo kon promise land and promise land ci ko the promise bo kon jek ke bo kon wotin promise land ci ko the yalaka ci gor wana me ajene rest of grace ajene en te dial te lat ke jene shata ka shadow en kanane lat ke shata da ka shadow shere ke tiek shere go nyudo jakon shere ke go chu ko to kon promise wo te mu go am bante ke wo jibu ban ko nangte so shat ke kanan so kot yin ke dial che lat ke shat enemy lat te mu do go ro kon understand enemy lat te ke meaning ajen ku go Bible ja ko ne ke li we kel be kan ka Old Testament be kan ka New Testament yo we ko connect we understand no no kot right ke li we kel so ko Jesus ban so kon blon ray celebrika ato kontina so kon promise ja kon lap ko so kon promise no ne du kon wo ka promise land mu ci kon ngat bu kon mo ke res ala long dan ray grace long lora ba kam kon kodi ko ci kon nok kodi ci kon long ray de kodi ci kon ngat chaman jela do ramo ngat cheblu tek tel pak cham ko long ay ko mo gwado ban no kona la gad ke so lesson ana wala mudo jo kona no ne jal gan Israel e jel ga kare doar chere ke jala na jela ko re doar wana te tichi kon kan understand but mo kono wo ron nel chen kalban kan understand ko ni nin ti kon tu wi monde biga bare ga nin ki biga shat ki biga te ka reflect ko ron te je gan Israel ko tuk dor ki ron te je Jesus ko tuk ni te Jesus ko tuk me cha tested so goro bu kon te gan Israel bu kono go jona ne chukut shokoro mu diga tede chaka jala di ka chaka kan di ka chaka gang di ka jitarien te la da nyingi ke
ka shaka yo bude ka shaka no ajan sha kono wala ma kod mu guriye aja yoba aja poda God Israel medan problem de la be mi kod mi ko kwar jiya mi kod mi che ngat ke che pal aja la tek dien ban tuwo aja la problem la tuwo la rekent di wan la kana bo rekent wan la kana bo kami ci ko ci kana gor a ci ko ci kana follow la blessing mi kento wan la kana bo so ko kon God Israel yeka chana ko chana gor te dial te jagol la te God Israel bakalet ko kon chana jangat roani ko tok te la kajetin ko dan mitek every day have experience men de la di has testimony try wo bitek experience ite ko to jiran ko be ko chabla re yi ko te ko de chana melen chala ra wana nga changonon jaga pal ko duor yenen leden ko she ko 2000 years ago ko melat ko mitek so goro be ja pale be ja honen ko be roide be tu wana de la ro shom na ro dan ngata dan be bible dan anu queen riet ko chan ga sham jene rietem ya ga sham ya te tek mi kon mit kon wan kon week ta loy ba ta ke ya ka mo ko di yo kan ko kan na gak mo kon shul ko re jaw kon ye shukuru so ta la ga ro anti tin ngo tin tin ne go nyak to ko kel no jen kun ko kun mrero kun na gar kun ci liw ko kuida wadi ngi ne tel mi ci ta te dial ci la lore bible wadi la tel la ko ci ne mo ke happiness lo da la teda mi ci ne ruwani ko ne ko kwen ci ne kiling wadin ti jigi nya mare da mare gware ti ruwani ti woling ko tin no putka kel ko tin ko ruwani ko ruwani teka ko mi de meteka ne nyu ko ne bible ne kwen ko ruwani ku ke healing kane bi ne yo heal bi ko pango jaga pol yamin ti la re bible do tane kane ke apota be agoid be ti dial chudu kat ki ngaro amen